Zielonko w klubach. Stanu Widział, była kategoria, każda wygrała Skopsko, dziecko śpiewała Golina. Kirill Kuzmanow. Oliver Josipowski, najwołowieczeni od człowiek wieczora. Spiewa specjalna pozory, outfit, i jako jedinstveni od direktora ovog band Goce Stepkovski. Prvata kompozicija koja je svirata večerva ima simptomatičan naslov Nadež, дека може би naslov Defender ќе се преточи во истина за нас. А сега овде со композицијата Коза Голуби Валерий.